Alright, karibu sana mutegeri wa Meru TV ni regoro bwako nwethiritwe uri na ntuko injaga na nkuruki weekend yagerete wethiro ukimamana gukira uri na theria injaga ya mwiri ngugwatoga ni tudira tukemurekaga gutegera na nkuruki kuthuja mantu rajethirito jagikara kirentato chieto chia Meru TV rukiri nyumene tukethira tugitonya kandene ya mangatheti na muthie turikirie ndene ya mabango turinge ime arakethira ngikuretagera mugeni wa ntuko nikena tukariria gutariria na nkuruki gutegera mantu jegio tongire bo county ya Meru na utongire bo nthiguru yonthe ya Kenya unba mbitaga Dennis Mutima Muthomi eze ni tatoka na hizi ni tato chia Meru TV rukiri tombiri na ripoti yagio tongire bo county ya Meru ni ara atongire kathomba kuma kiri county ya Meru amwe na barabara ndene thirikari nene ne barombera gukinyantere cia thirugaiti ndene ya kanisa ya MCK rere nterizi arabaretera nambere na kuromba kari kwethero bakigwata mbaru governor Mutumanto Ithinkia Kenya kere kithurano kia mwaka Jwangiri 2027 akiaria kagite na kau governor wa county ya Meru Mutumanto Ithinkia no hugete ati ari na mibango iria agatigira na gutetheria arimi amwe na biashara bamera na nkuruki weka mawerene kathumba jagukiria county ya Meru ni arena wakari mujumbe wa ntere Gembe South John Paul Mwirigi nombe takuthira kimeneria bamwe batongeria barabara ruteroroga na thirikari akiboria gutigira kana kuwakanya thirikari yombe gwitira Akenya ngogi. Gavana wa Meru Mutumanto Ithingia munini wa Linda Kiaome mwana waziri na Kenya MCA banteresi akaunti ya Meru endi ni bakinyete nteresi ya thirugaiti kanisani ya Methodist arabonde bakiariba wite ati monkathai endi ningwe nira ya kuwata mbaru Mutumanto Ithingia kindomba kwithira kiritira Meru ngwe weja wa gavana wa kamatwa ni event na tigania na Gembe miaka 5 mithekare nturi wa kamatwa ni Meru yonthe miaka 5 uri senator kagita ga ukinyaga uchokia njara kinyege mbere ria kurubariana na ndendero bakira itwatire kira itogwata mutuma wa Nto Ithinkia njara jandaka yaku kama na wetu jana tumuokerie na tumugarioeria lendi ringo para bangi to abawatere njara ito wagigithira bangigire ito wathoyo mwanja tukinyare ko namutege mheshimiwa gavana Mutuma kurtangwe ngoete bugate de mheshimiwa gavana Mutuma kayo boy kwando baraba kumanaro rasa india imenti batu ira boy batu ete support tukariya to bakumembe na batu ira bakamba kwenda beto watela kwenda kwa unfortunate kunokure nyemwe ne Gembe South ekebaiba walesa sifiwe Tanekerete atunekerete milioni 500 tumbe igwakirwa sibitari tumbe ikuongera itanda ndene sibitari chetu ikenda twethra tukuthirania na sibitari chetu cha level 4 chumbe igwokirwa cha level 5 level 3 chumbe igwitia chonde ikenda tumbe igwekira infrastructure ndene sibitari chetu antu beto leta support wa governor no tunakuthithia mantu ja mega ingo sokeria ngaika no ndo ba support ira tukuona no ndo ba thirira kwene ondene county no ndo kwa ngwataniro no ndo ara kwena ngwataniro nyo mwathani aracia itharimo na kuuma tweko ambiriria tweko yukia thirikari mieri itha twithiri twethirite twena ngwataniro nitonete itharimo bibingi na ntebiariria no tugukwigwa atongeria barabangi bakiaria kandi kwire aki antu bathero olerie inteto ya mwathani etite gukwiria Oru nwekire mubunge wa Nteri nwe John Paul Mwirigi na wete ati we atumba kwethira kebebele ke thirikari na kethira kiwata thirikari ya Ruto mbaru nontu kinya barabara itene kaitakau batombere kwethira bakirita ngwira yariyo mundu akianjiriria kurona William Ruto mundu arero William Ruto nontu bo interest cia wengwa nontu woka wangwe miakele no te mundu mba kwethira atona matunda kumanekiwe ino kwa kwethirikari ngewete ita kwethirwa ichwa thirikari u antu batona matunda miakele bona matunda kuma kiendi onesa sifiwe kwa achiria kitanene teta chiada onesa sifiwe na ndipo ile President William Ruto president focused president okwenda kumba kwethire kuria ndeto Kenya na ndipo ile
antu baba inge me batenda kwa ri umano tumuntu interest ira kama teteni interest ekewengwa dairo na wowe kuno kwenda kwendera okiringiro makofi mno lakini dairo te kuno kwenda antu bangi na batanjira na dairo antu baba atanjira otende ding ba kumba kwenda ba benefit ya wowe ka kumani ya wo tongori ni bwaku birantu ba kumba kwenda ba ke benefit ya bio kana ukibenefit ya bio ibirao ba kwenda wesu kumando baka omba kwenda be kureta kuma kinde hata government na ikiatu mkubwira uni thirikari rorande thirikari William Ruto nkiendelea kwenda support William Ruto no support wananchi bako kimaendeleo na hiyo mwaka wa 2027 yokinya nkiendelea support President William Ruto. Bwana Yesu asifiwe. Wande tuendelee support President William Ruto no ndo na mpango yuo change Kenya. Wande tuendelee support William Ruto tamuyele no ndo teta yale wewe opposition anto baraba angere bari ya Mount Kenya ki opposition. Kiripotera Meru TV kuma Theroga Itingembe South Beta Mukiri Okonja. Na kile ripoti ingine ati akaribantere ciaru iriro rene bashumirite na kwithithiria barabara iraba kuga ni bethirite bakithangika muno kumitumira ni ara kariba bana ndeba ugite bachumirite bari bongwa nyuma ya tongeria banterizi kuthiro batuku batetheria na ara bonekene kuromba MCA wantere ciaru iriro arera kithenji ntuo kugwatanyira na governor Mutumanto Ithingia nikenda kubathondekera barabara yo. Onere ntuko ya kiumia kuroka kariba kithone roiriro arera batiurukite ara baciumirite kwithithiria barabara bari bongwa untu bakua njira ye nitwikite kironda kiri bono tumanture wetiwa nyuma kiri mirandi ya weti na mbere gitumi utengari yombo tonya kana turanture neu kithwene kuri barabara kuri antu gutwikia kwa gweta kwa saimo na barabara ite kugiteka nonto bwa kigurukira kirio turantu saimo ga twengere mundene jwawe nonto itera mundene jwawe tono tutugumia gwitira na iturenda gwikirwa makingi ya stima na tutujona tutetomba wikiro ni tukwenda kuruta ngugi na tutekuthithira nonto ba barabara netwiki na nde turoria atiri bato tubatiri gwithira twiba na barabara ye ne account ne batiri gwithira ithe imwe small account na nde turoria atiri itukwenda kuthithira barabara eu nekenda batu tukomba tethuka nto bakithwene tutumba gwagara kigurura kurite tutumba gweta ndira bakithwene na bikibiki imwe nyinge ikura kigurune ikara miko agara kiguru na tubwa bakwithira igitwiki tutikona ara tumira kuma twaurira muno tutona ara tujwenderia no tutengari umbo kuruka uju kinya tukeja kuona thina ekari ndeze twina thina no tuba barabara eze twetera nene betu tuteja gwitekwa na ruo tuga tume kaire tweje twithithirie njia yeje itwire thire tindene kithwene nonto ne gitura imugu kali chwagara kurukira kana chitutetheyo ndeje ngi ikuturetera kwa matinto byetu ya chukuru kana yatokoda wakatwaka nyamba chietu ere njira yeje ne tukeda ntura limba kugitira aja etwikirinto binja kuna rwetu na mankatumira tingwa totinda wikira maiga no gatha ngari kana kurukira ara gakurukaira yaturetera bila tukoda kuretera adimi stima lakini ntubwa kwita jeni twiki tutomba roi charema kubitana kurukira twasi kwita kuturetera kimba bila stima kwita tumbo kuma kupasima watu adhimirwe monki toba kweja nonto njira ni twiki ikingi bieja naru atumarete tuthithia barabara eji yo tusumbura miaka mingi na nyate yake kinyambere kingine kire itwagirita ngambio nyingi o wananchi ba twagita barabara egitara karembe lakini wa karembe na giro gya tweja twikira karabati lakini uri kuto kurira ati utonoka ejira atiga twandi aturake akwaga kabioni na mwanka naru atigane jitana injinia na rero mbareo nekere MCA wa Kontoko Felix Kithenji ntuba watanirite na gavana wa kaunti ya Meru Mutumanto Ithingia utiela ne bakuwatanira na nekendo babwitheria barabara ye ande turoria atiri itutethwe ro tumbikia gukara kendeke batu tutethuka ntu bakithwene ndeto na ikingi tureterithia stima rori itiomba kwagara na ndeto ciumitie na ndeto riuga itu buru baigwe kiao beje batwekera no maiga nyethra tugwekira kirinya igi kinene batongongere maiga kenda barabara yetu umba kubua tumba kuona ukurukira tukuria gavana kana MCA inaburi mankatha itu kuthangika tu antu akithwene tontu twathangika ntu nyingi bwitwira tukukeja bukaja mbwe tukweja gwetu ntu bora bana mpiro bomba kumbika ikenda bukaya bututethe tu antu akithwene
utuputithiria njira yeji batira ndu mutathi nyena tutiumba na ya thirikari kere mwe county ngugiri itwira tutare MC ungi kana ngaba nongi no takachi athuka ari onu bomba kuromba ende tutele kwa chibatia kwa marungugiri chicha thirikari. Ripotera Meru TV kuma Roiriro Arera bore mbeta wa Mwende wa Laiboni. Ripoti ingine ati bamwe batongeria ario wakiri wizikena ta Grace Kariminjiro amwe na MC wa Bogeta West DMK Kiogora na atongeria bangi ni bombeta kurita miario yao yegie siasa cha kaunti ya Meru na ngoroki utongeria bonga bana ndene ya kaunti hizi atongeria baba na ndene bonekene kumeneria bamwe ba atongeria baraba kuregana na utongeria bonga bana wa kaunti ya Meru mutumanto ithinkia bakibaromba kutigira ngaba na ojo kanya nikendageta na mbere na kuritara Ameru Ngugi. Nyuma ya murutira jo siasa kwithira jogiukira kairia ja kaunti ya Meru aria antu bethirite bakiuga Kawira Mwangaza na waweberwe gitene akethira akirungama kiri kithurano twitite ke mwaka jwa 2027. Kamera ya Meru TV niriungirite wakiri na muthomi wa mawatho na wo kumenyekana ja Grace Kariminjiro nikendaga tutariria uma na kuringana na katiba ya nthiguru iji uria ithirite kiuga ni aria kuringana na muthomi uju augite muswanda juju jo kweberia muntu gitine jwithera jwa siasa na jutongeretwe ni mawatho ja nthiguru iji. Ukiangalia impeachment ni kitu ambayo ni both political na legal. Ni political kwa sababu ina deal na watu ambao wamechaguliwa na wananchi. Mtu kama president, mtu kama deputy president, governor, deputy governor and all other elected state officers. It is also legal kwa sababu sheria inaelezea njia ambayo state officer anaweza kuwa impeached. Na pia sheria inaelezea procedure. Hiyo impeachment itaanzia wapi, itaishia wapi na after imeisha ni nini ambacho kinaweza tendeka. Ndio maana tunasema impeachment ni process ambayo ni both political na legal. Nkuruki muthomi uju wa mawatho na ugite muswanda jo kweberia atongeria bathuri na kura utongeriene jwekirwo nikenda gwikira atongeria bathuri na kura mbriki na kinya nikenda batenyangie into bya mwingi. So impeachment ni process ambayo sheria imeweka pale ili watu ambao wamechaguliwa na wananchi wasifikirie kwamba hakuna sheria ya kuangalia vile ambavyo wanafanya kazi yao. So utendakazi wao umeangaziwa na sheria na ndio maana sheria ikaleta hii aspect ya impeachment. Kwamba kama ni governor, kama ni president, kama ni deputy president anapofanya kazi, anajua kwamba akikiuka sheria ama akifanya mambo kinyume cha vile sheria inasema, kuna process ya impeachment ambayo inaweza tumika kumtoa pale kwa ofisi. Kwa hivyo akai kwa ofisi akifikiria anaweza ako kwa ofisi until amalize term yake, anaweza ondolewa wakati wowote bora ametenda jambo ambalo limeangaziwa na sheria kwamba ni jambo ambalo linaweza lead to impeachment. Kuringana na katiba ya nthiguru iji gicunji kia 75 gatanta ithatu riria mutongeria berwa gitine na mutaratara jo impeachment atumba kwithira akitongeria kana kwithira ri kiri obisi ya mwingi. After impeachment, a state officer may not hold a public office or a state office based on Article 75(3) of the Constitution. Article 75(3) of the Constitution provides a person who has been dismissed or otherwise removed from office for a contravention of the provisions mentioned in Clause 2 is disqualified from holding any other state office. So, tukiangalia katiba na tufuate Article 75(3). Na nilisema Article 75 iko under Chapter 6
chapter 6 inaongeleleanga leadership and integrity. Kwa hivyo state officer akitolewa kwa ofisi na amekiuka chapter 6 of the constitution, hawezi rudi kwa ofisi. Lakini sasa pia impeachment, because it is a political process. A political process yenye pia inafuatwa na legal processes. Kwamba hii political process ikiisha, kuna the legal process ya mtu kwenda kotini kusema haki zangu zilikiukwa, sheria haikufuatwa. Unaweza pata wakati hizi kesi ziko kotini, yule mtu anaweza sema kwamba koti bado haijasema sina uwezo wa kuitisha kiti, na huo wakati huyo mtu atarudi kuitisha kiti. Ni aria tukiaria na musiasa na kinyawe muthomi wa mawatho DMK Kiogora na njira ya thimu augite kinyo keja kwithira Kawira Mwangaza no etikirwe kurungama kiri kithurano twitite kia 2027 Amiru batibatere kumuringira kura nuntu koti iria nene ya Janthiguru ne itithirite igita uge bwayo keja urigiria Kawira kurungama 2027 a court of appeal igeteka overturn the entire impeachment withiro kumuinyima akiewe na akiewe ku contest for any seat na ejete aga hakiriat withiro ere a serious nyamuire affront to our rights, but at the same time mumiru no na bati kwerwa muntu uju ati bati umuringira kura kinyethera karungama mantu akawira no muringira kura bachoke meru kinyogoriro ne kira Kawira aratutwirie meru bwa mbere namba 2 oka muchokia etaga chindwa court of appeal na chindwa Supreme Court no kumenyaga kauma kairende pituria kethera tuge akuthura 2027 eja nawe no kai no kanga bana again based on the fact that court of appeal ekuru ya ugai Kawira atebati oro Kawira na impeachment properly yeta Supreme Court ni ugai na impeachment properly kwa tukanande the three courts, High Court, Court of Appeal na Supreme Court ikurungama na impeachment ikuona ni Kawira atebati kurorungama gitekire kukana kire kuga siasa ko ikuona ni atia antu nabo betho ba muthurire akauma ara kairi au mera on that basis kwa Kawira kabati o take time ambe ora ga solve manto yawe kotine mwanka all the way to the Supreme Court adirani ajo nenya umero wengware kanena Kawira monga Kawira ambe asoti manto yawe kinyagere wikinyirie kire antu na manto yawe antu bamuemetho ambe manto yawe jambe jathire court one ukuri but 2027 as it stands kesi ya wethre tathira all the way to the Supreme Court aketha ina right ya kurunga bwe bakenda bwe 10 ni tuchwene na ringi kura kumantere mwanya aja kaunti ya Meru bare nabo bakuonania ni banywite na kamwe ati Kawira Mwangaza batithira bakimugwata mbaru kinyokeja kwithira agetikirwa kurunga makairi ni oni nyakawira agachoka ire nte muringira kura nuje imbiete nte muringira kura krayo to nte muringira kura menya araramiro kari account na nga muringira kura chieta na kaire ni oni nyanga choka ire buna nte obo area eu kura nte menyoringa bantu ja Kawira tiga najo kinya kuandika takaja ngubo twandika kutikyo tuona ko mantu ja kuya tuongere kironda gekengi nambe aturembe jiri alegi oture acha mwakando atwandikire tara nara ora kaburine nambe aturi nani ndiuka mantu ja Kawira na mantu ya kabati na kaende mantu ya ndrama Meru ndato isi kurugine gita na watu tutishokia Kawira kairi Kawira no mantu wa Meru County Kawira ni optena o kawaida imwambo o kawaida na mwendi kuria wenka kwa utafadhali Kawira story yakune yathirene wechianire ukireretie na ukire gwaku ukiri kabisa wote gitugubura ndene Meru County kinya wimenere pura tokwete ngano na urithike ni ro toseke kabisa ikira wonere ende bo Kawira kairu to mujokia oi yaugite ngoro nande no bigwatane ukiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam na kire ripoti ingine ati omwoyo bara bakomereria matageti ya senator ndene account Meru Senator Timothy Githinji akiaria arentere chekalantina hawandine ya thanga ndene gishogumuga etigane east na merete bonne thirikari irero tongerene ya Kenya Kwanza akiuga ati nithiretwe Kenya Maria Kenya na njira inene akiongera Timothy Githinji nithiretwe akiuria thirikari gutigira ni gucokia mbete chikithomo kyo thiri na kuthithia nikenda kweberia aciari murigo jo murito cho kurira anabisi
Timothy Githinji kumanterecha borora kurombeta seneta kaunti ya Meru akere nterecha kalantina wonde thangada gishombe katika nisti nombeta kuitha kitharikira bonene thirikari ya Kenya Kwanza na arawite thirikari utengwithirite kiritira mukari wa kaunti ya Meru na Kenya yonthe mothe onde mwana wao na ikyo giatuma tinda na bona arua Saturday tuko yonthe na tugwitikanĩria na twauga seneta 2027 tukaringira vijana na onde kijana kimwe Timothy Githinji tuninkaromagia seneta Meru County na ankwira Meru kabatethera itukona mantu ja maingi ja jenderete Meru into bibinge twite kwa indwa tukona evolution yete gweta kwega machibitare ate gwita nguge into bibyo ndibyo tukandivovu kuma ke national government bitige gutweka handout cia kureta cia guchwa kura kama mantu jange bithira ni tubya utete Kabobotani Githinji nombete kuri thirikari gutira mbecha capitation ndira tetha ciari toge mantu akithomi kumba kuthirike choka kenda na mambo yeta na mbere gwatira kithomo bate kuthangika atukwira thirikari yetu itukuromba mbecha cia kithomo cionore kena ana betu bathoma bukona ana betu ibo twina bona ukona vijana bibionde bakwenda kithomo kiria kiathomere kiathoma wa mbereni ukona generation iria twira utembecha cia kithomo thaiji boba athomaga na Mbum University thaibo twira Mbum we witionora atukwenda kwiro tukwenda kuria antu bara bachitire expert kuma ODM kabarejire bona mbecha itio thaiji na mbecha ichiario riria bathomaga abathomithagwo na mbie gita riu batikumba kuthoma mbecha iu thaiji atukwira president wetu itugutegete 2027 nejite na ana ba ukurea kuthomithia bakagwita gitini na onde umwe DCP chairman Meru County ankwira thirikari ya UNDA that tukajukia uongozi 2027 nonto bakwithirwa uongozi buria buria thaibu orongo na wamba na kwa irianto na gutunya antu into byao bire kindogo birio bo inibo nto bokuga na ndeti mothe na ndina kiama kia DCP na nkiaragia on behalf of munene wetu Rigathi Gachagua batwe twirende kujukia thirikari na tumikie mbere uria gukwendekana ya Kabobotani Githinji nombete kwithira kitharikira bonene munini wa rais Kithure Kindiki kumania na kuthunga kwa skuru ndene gicumbugi Gatharaka ara Githinji ombete kwithira kure Kithure Kindiki kumba kutha gutuma mbechire wetakiaira kirishugo mbunge mwanya waka skuru achombete kwithira kirithuganga ndene ya kaunti ya Tharaka Nithi our deputy president Kindiki uria tugwita mwana wetu twimuria atiri mbecha cia empowerment Kindiki ri utigake acho chukuru ito na ara kwa kwe runduni Kindiki tafadhali ndiere runduni wakire ana bare irasi ana baina kiao ndiraigirwe nya ibu sana kwena inya munene kuma Tharaka atonya kirasi ne gyantakari anene bakuma Tharaka mbere butera je nya Meru County na ruguru gutonia mantu ja bute akire yana bare irasi na oni ngate ki personal gwita nao kari ngaira chibiu bionde na mbikirie donors kuma Tharaka na ndombe mbecha kuma donors tuje twake ira chibia Tharaka no ntukethea bitiomba gwakwa na anene betu batu atukabathaithia na tukabathaithia tujukira chibiria tuli antu bakuma Meru County tugwae twite Tharaka tujukie bangi twite Tharaka twite tugake irachi Nkiripoti na Meru TV kumatia ni Betanda Msimuturia wa Virenja mutegeri riboti une gutekera gatanta nteto chieto chia Meru TV rokere ugata kuraza nkethero ngicokagira na mantura ja karinde ne nkatheti chietu ndena nkatheti ya The Daily Nation na nkoroki nkatheti ya The Standard